Moje ime je Lana Škvorc, predstavljam tim samo za DM2. U našem timu je liječnik obiteljske medicine Ivica Škvorc, Željko Sučić koji se bavi tehnologijom, Siniša Sambol koji se bavi kontrolom kvalitete i ja, Lana Škvorc, koja se bavim projektima i poslovnim upravljanjem. Znači, naše rješenje je Diabetes Navigator, je alat koji koristi umjetnu inteligenciju u prepoznavanju pacijenata sa rizikom od neadherencije. Posebnost tog alata je da radi po principu uključivanja u trenutni workflow ordinacije, radi na postojećoj infrastrukturi sa postojećim podacima i zapravo daje tjedni prikaz liječniku koji pacijenti bi mogli biti u riziku od prestanka uzimanja terapije, daje 3 konkretna razloga rizika i predlaže akciju koju liječnik ili sestra mogu poduzeti, poslanje SMS-a, poziv ili pregled i radi automatski follow-up. Pa recimo, iskustvo je bilo jako vrijedno, to moram naglasiti, iako je bilo i intenzivno jer je bilo kratko vrijeme predviđeno za razvoj rješenja, a ušli smo u neke stvari prvi put, recimo u sigurno zdravstveno okruženje u smislu podataka. Prvi put smo radili s takvim podacima, zatim morali smo revidirati model više puta da bi on radio što stabilnije, što fokusiranije, a super nam je išla koordinacija i organizacija tima baš zbog toga jer svako je radio na svom području. Pa voljeli bi nastaviti raditi na razvoju digitalnih rješenja u zdravstvu jer vidimo tu i osobni problem i motivaciju našeg člana tima koji ima isto osobni interes za to. Vidimo i realno stanje zdravstvenog sustava, vidimo i mogućnosti, vidimo i ograničenja i željeli bi uskladiti sve to da napravimo pomak u skladu sa onime što je moguće. Bila nam je jako bitna, baš se pokazalo da recimo parametri koji se pregledavaju kroz model najbolje definira liječnik, to može najbolje prevesti u nekakav alat onaj koji se bavi tehnologijom. Dakle, da su samo radili ljudi istog područja, vjerojatno ne bi imali tu širinu i ne bi se možda niti nadovezivali jedan na drugog, nego bi samo išli vrlo usko.